Ristovi autobus, ne? No, zdaj pa pogledajte, kako Real Madrid hodi v ta stadion. On mora iti od spodi, en mora iti od zgori. Ker nimajo za ključavnico, pa so kar nek štrik okoli zavezali. Ne gre čez. Malo ogrevanja. Zdaj pa lahko gledate s Kranjem vraća Mourinho. Cristiano po žogo. Veš da je to kak Cristiano preigral. Nad Cortinami. Mourinho hoče biti neki pametni. Moj kar čez prvo ritmo je nabija. Napal po žogo. Vidiš ono, pa vidiš to, veš. Ono pa greš od Cortina. A veš ono, ovo što ima. Leži, spet sam si usrao vlače. Joj! Nemoj, čuješ ono, veš. Ono, veš. Tako ti. Zdaj grem na žogo! Ja, moj dojenček. Jebe mu majku. Glej, spet moja umazanija. Oj. Ej, Malec, to je naša slačilnica, ki se imenuje Real Madrid Juniorca. To je naša balinarka, veš to uni balinamo, veš ono. To je naš gol, ne? Tam nas neki malga cucko nadzoruje. Naše prelepe smreke. To ima pa bolj, veš? Veš, to ima pa bolj. To ima pa bolj naši igralci na me žoge. Vidiš? To pa imamo tule penal. Ja imamo golmana. Za golmana nam gre kar od Mourinha sin. To su ti golmani. Pa si živio zdaj to. Gola, ako hoće žogu primit pa ga pukne. Pa vidite ono, tak mu žoga leti, a veš. To je pa moj protein, veš, da bolj zbrani. Pa vidiš kaj je to golmana, To je moj vidiš? protein. Žiga na vršni žog. Ti, Mourinho vršni žog. Vržim. Kar na hrbet sam zelo. Pogledajte zdaj kako bo branil Real Madrid golman. Ne nabijat ni treba. Ne bom zihar, ne bom branil. Branu! Evo ti Real Madrid. Špila u formi neki. Ful zajebani. Pa vidiš, Cristiano tako govori, nabije.
crknu sam, ne moram več. Poteklo našle. Zdaj pa se idemo odpeljati. Pa zabije tam eno staro babico. Evo, to so pa naši treningi. No ajde, zdaj smo pa še z našim avtobusom najboljšim odpeljati. Ajde, gremo do avtobusa. Ajde, gremo po avtobus. Kurva, glih komi da greće reš. Autobus je že na poti. Čaka. Čaka ga, čaka. Zdaj pa gremo, ajde! Ajde.